diulakan menceliak bulan. Jamaah Satariyah baru kini menceliak bulan. Minggu tanggal 3 April 2002. Nih, contohnya masyarakat Jamaah Satariyah di Ulaan baru kini menceliak bulan di tepi Pasi Ulaan. Kau menunggu-nunggu menceliak bulan, menunggu-nunggu menceliak bulan diulakan Jamaah Satariyah baru kini celiak bulan tanggal 3 April 2002. Mudah-mudahan bulan nampak puasa besok.